Tingin Bankom, do you want to assume? God Mwet. bless you. Kakshagin kat klomalap tuwon assume. Tamdalen, inar, siyawan kaywa. Good. Kat kale, wala. Matlas ko sa ko usli kat ke pelchinge. Kada we go wospe in Kakshagin God. Kasi be ikat la lena kadin ta kana ke. Ako na ke malutut mo siya. Na wana kada kalamye kaya tarye, luto ka sa longo luo fosin na ke singa lu siya malutut siya kaya ingin na kada na ke fosingal siya na ke longo. Si fea na kalamye ke kashin ko na ta sa kalamye ko Kaslan God kol na ke Auliyak. Kaslan God kol na ke Auliyak. God's words lead to repentance. God's word leads to repentance. Kalbangan maricha, bangan si Fena, English, na si Fia Kusaya patigin el display papienya. Bangan. Kaslan God kol na ke Auliyak. Kat ko naman lap ke, o yan na kayo umataga, ke, fung siya taga na ke pel, singa din akola pe ingwi. Matlak na kayo ako siya, long gas mo, na kayo kat kay si. Background si matigin na taga liye kaya nga finrak mo len papa na taga si bakonye emphasize repeat kalweni el chamonyok el kalweni incapacity weak na phone singa God's words gaslan got pa weak na phone singa na shenria akalimi mo gaslan got pa yun na vingom ni na ke Kahs Kosayan fa o Kahs English an fa mo God's word is perfect. God's word is perfect. Nang asom syuk pa mangen ta na simne ke papal mata nata so. Akalami mo Gaslan got she was na. She was perfect. Wang na pa matafong neke. Metiga taga nake pro si na kalam ye me kita si maka tram kunke ekaya. Luto mo de tolu fo singalon gos nge singalit kos. Gas matal na kaywa. Nanap na kan riti masingan pe. Katin awian na naklas kate riti line na kaywa wik na fon singain usiya na pa ye. La church kat entour belief large kat entour kat tuna ko malal fing large an natuk mabat man make maikek na shiske kas molan magena te aquaklan mai te fashion te movement lan fela kat counter culture na ke evin kat mtana ke kastan gat naro simle ke fosingalon ko raklan mi ma masamasta na kaywa Tamasi may nangan taga katinakal niya malan kat pamasi nga pa masamas lang matal na kaywa uta ka ke ngonman God e ashipe in kai e ashipe luti mapaye in kai in akshiwosye in akateya oyen mol shiwos for singali korakel na the Mwet got in she was na e akola fall na ke mawo na kayo mawo na kayo masamos na matal etiye matal na ke fosingan masamos la matal na kayo utagasin one God Holy Spirit naro weak na phone singa pangan God's words kaslan God kadata ka liye na sham ikash singa liye fos ikos na singa tolu wana ka tigye kaya maritlu pa ta ka weak na phone singa sham singa ikos na we loto mo de tolu fos singa na ko singa me ko na kita kisha ta ka pa fos singa lon ko singa ikos ke loto mo de
Kadin ale wi met na kaywan kaksigin gat ke masibaw daga na siya singa kadin daga liye na context lan saptalungul lu katin na ke saptalungul siya na samsam kanya Tohkosrah si pang manesa el Tohkosrah yen chutaf yalam almekos tokol talik sinadal hamon el Tohkosrah yalong el Tohkosrah yalu na total yalam alikos pa udaga katindak samsam kanal sosaya ikaya kadata kadana fosingal siya na ke me lohng ito kadana ritiak na siya masap man ka makunay rakyak ke metalngan sum rino fedi temple lan ka kunay Kahs lan ka udaga na siya ritiak na siya nangen al full alle sinchinak el aksangeng el ngetta liye yalam alit kosma udaga siya manesa amon nganta el dalte na mata ke malan ka na context ngan bakit dikian anjingan kadito pala Tohkosrah metagal manasa mangan amon ngan tipe na wuto in context na ke literary context na ke saptalungul china ke longul lu magat e aksya film singa ito na inen na rin reno fate inen na rin siya na follow na yalang malit kosma urit na sin katsyayan diki katale premay siksikok ngan na masaplan kat maritiak na sin ngan seya nuknuk lala ke sabihin el fosngal inan na ke proy lasha makatsaman tigin tres ka letaga ilash ke background ko uslel pianga letaga usia historical context we literary context kan taganam tak ke fosngal sin ke longo inashin na shishla gaslan God's words leads to repentance so saya kalyei la initial source was initial me Ferrariya kat fusha initial lente inchifalet mal deny na kat akat reta la be ka tala managawa Tohkosrah singa na rail source was or katil inchiwosil talen esta inchifalet lan ito la elena na pailan follow we penamit lan choose ka Israel ngan inflot na kakwakan kat metigi patla na vingat di pukshi makunaya kang tana masapal Moses specifically speaking of Deuteronomy me Pentateuch scroll li me ko meta elos tena mulkin fashion ye lam ngalit ko context na get saptalong lu metigi penna nangyen agadi kalam na ke masigat tutul Jeremiah Ezekiel katil magal Jeremiah warning i might ngayon follow na kakwaklala yana shitle or katil me or makanal Nebuchadnezzar taga uslam ngan na kesro kat mata ke kota si tariya pangan ma ingena kat dila manesa ke saptalongol siye el pa usi kashkara na shafta sinal kat ngan now from that on katil la that promise ngan le kayit natal ngan sifen kat hindi ito na may relevant sila na kemalutut nga pakat ito ka na kyan matrik na din ka nga siya kosten lalos nga kat liye sikyak pa mo siya ngingin may siya nga kat somnig ako klan kat na ra inan ka proy lasha mat na kwan proy siyak singkat kalim lal cast lal specifically pang which nga God's words pa katash kyan nga koto na phone siya kat chamram kinikaya lalal fungi ko lan church enduring beliefs of the church na uniche me dapat ka na kyan katlar Kahs matalal katlar masmos na matalal napakita siya ka riti masmos lang na gaywa lain sa siya nga masmos lang na gaywa masmos lang matal na gaywa matal siya nga na inboy kataki riti
fakyak long luo for singalye kaya. Katika nesta mana ka wakadis lagi kaslan gato. Maseli nga si. Nakatliki o ye silal social yangan lal daga ke follow la mo ito na ke malpayalan ka. Compare na ke yala malikos meta kayla. Tohkosrah luklungan. Na ke last 40 years lan last mat ko saya na ke last 70 years last mat ko saya na kadali na te shish na pa na shish mo ito. Mit ko saya. Te shish na pa maliti siya na shish. Siyak lipan. Mana pa ka kaslan gat pagatukoy maulkun ke in the last 40 or last 70 because since 1852. Na vinte kat ina na kan na susaya. That's the kapun lane na pang katin follow. Kaslan gat inuskat me katin me Auliyak. Abagat proy na siyong kepelching kaksakun ko. Katrui malalap pelchi kum si belsin na siya kadin daga kundi tigat kay siya akas makanigat kay siya lawangan mo ulfela siya evin wangan kaslom evin ma kumurela ke Genesis nigga Revelation evin wangan yoros kat matala kat matmisya nakayesben pakotin yoklom na siya Mwet na sinfela siya na phone na kumusye o iya siya mamshalala ke Old Testament ke Masaya siya perfect lamb sa kumataga ke ulayang sa siya na kanikin mold sa kufan Jesus Christ akalimyak ma ekle laman Mwet in the go fulfill managawa ko makalim walay lalong kung faithful na ke Arshin kenagin mold so fun na makalam ke kas mold long Genesis ni ke Revelation but Jesus Christ makain wangin o yeshaya makatkanta ka na room mana ka wa orekle ke kaslom iklam Mwet Leila nan shesh kadin kalam ke papa lakatikain head ekatikain mina siya na ke masim na dari in puk matalong. Pange foundation, pange oyama metlalal from the body of Christ in an tuke. In pang na kayo. Akata yan na shares oyel so sa yan na ke karangan tiyak ngal ko kolan na sin metlong we yalam nga litkos metliki eldaga kol. Na ke oya maganaske for the last 40 years na ke 70 years because since August 21st, 1852. Kadin alle kalim gela evin de kom kadin an flok na ke. Chegat liye na pa kalim na katsum ligi kong baba. Kat liye consequences when at the go kung fact na sin dalit na din kat ngay ke Deuteronomy. Saptalong alkos. Finilos akustin na ge orekmalom. May fakaklom, masaplom, kumakin chiwilos. Ay vinilos te, may selnga magana. Paida ko. Kat kalim na ge mawala sa masyenya. Pange proy lasing nishe kafe malala. Takanin kastom in fokin kat na kemapayalom, na kemul pay. Kadin somniki akwak fashion, rekmalan Mwet, matagakol kat, uskat taligi mapay si may naganashke. Genesis ni ke Revelation. Kadin ito na pala, mekal man isus na kya nganman ka. La nganman kat, magay na ba kayo usya mapay siya. And magana pa kan refill was kapay mo siya and magana pa kan usya kadin kalim ke arulom faithfulom na ke walay lalom
Ingenikin lango. Ay magana bagay no siya. Kas molum na siya. Papa wen na susaya. Ritia kel na siya ngay ketlan niya na paela. Mwet lala sumliki. Hakwak. Wen na daga ke foshingal dolu. Akalam yung mom. Mwet mata lalo sumliki hakwak lan God. Ingen ay tuyak mwet kol siya in that time frame. Lan falokun. Mwet na kayo na ke mapayalo. Siya na ke masih magatash kami siya. Katito la kat sumnigi ko. Kat power main kikiap na mo kat ashirum. Ikas na siya kating galam kami siya. Katin steship wukwugin kalan sabin siyang in fact maswaslo mo. Kaya ngon no min pain katingin na katin taka a float na room. Siya kaya na manas. Papa na manas na siya. Flokin kat kapelching. Ma nakay wa makwagige mugugulan may din kanan nila ingin. Agad nito ka nag-rep mo. Lankat magayin na ke presence leadership ke kat the Holy Spirit magayin. Siya ka ke kas mo lo mapayan lo. Papa akfusash in siyas. Akfusash la in siyas ka din de. In siyafalat na ke panglong ke pelching at inalle. Weto klen nan ka. Apay kat sumligi ko. Akwak fashion magat liye taga Estland lo main tulok niya gingin na ke pelching. Akan falok. Wen na sosayal. Kat kulong malap kaksagin kong baba bro. Ika man na kayo. Ito la kung wikat in bel na kayo. Main promise lo ma. You will never leave us nor forsake us. Layla met lalad fungin na kayo. Genuine believers in the blood of Jesus Christ. In tuyak pangon. Met na kayo. Na ke mold by. Siya taga room through your son Jesus Christ. Makain na. Kat bro kaksagan na. Inen. When na do matlang o Jesus Christ. Amen. Amen. Well, tingin dress lang eh. Let it go. Tingin dress ka. Let it go na we and anak lasha ke shram. Nik na background script ka context. We ben on in sang kaksakin gat ke lain masyenya pelching. Tingin namnas to ka na ke pelching eh. Finko. Well, kalwikom yang tumo kaksigin kat ki maulash. Anwikom akalin met lash nga da masimet kan fakulon sin kat ki kum kashikat awian naklasha ki kasin pray silomingen ingain akalemi makadash keo. Malutut na yok siya bakat takain silpe wiko uskem kilen misingenge. Malutut siya nga banga siya si makadetaka keo. Gastan gat kol na ke Auliyak. Kadalip siya la malutut siya matakang ito na wiksinga ulsiya somla. Matawak nanayak maluti siya nga okuku yak na siya shkadin kain. Matawak liye padamalalipan na taka. Indeksin na kataya na siya shmisingya. Kasya siya ki siya singan Auliyak singan. May kasya yakum. Gastan gadan kasya kat. Na sinsiyak siya mataka pa. How are you doing? Faka palaluman misingi. Nakikaya. Yesingi Philippine chafla bangi. Takala siya bangi katin wiko wash. Takam dawaklen la siya kikastan kat. Ka wiko wash praile. Lipsilas koon nga. Na pensi makataka naki ikuen maluto da katlang si taka naki payapala naka treaty mapayapala akalemi kaya na naki factual dam liban nga tesis naki payala kisipin ke chosaya Tohkosrah singe eikekla na silendekla kastan gat nga nanash ate shamanyak kaukunyakle nakadeta kakapsa na siya sifena mayen Kitalik na din gat nga fastigin ganeklan kada katil kaskasaksil dal kat papat masin kasal kaskasakselos na
el fine kaskraksin met määdalalus nge ifaka indesikyak na sikkom. Nara ke takalan ko siya online ministry anakos lipsilake sam makadaskenge. Katakain wikos keshipen asna magatli ma siumle nalena kälem kikastan gata magatena färske. Aga sifacna usin gänik program lasna ke malan gata sanctify liye. Katoye pe isla katamake pa palange. Niki mama simle keo. Case in point ba ta kashamani kaya kasi deslonika saptalimi ko fastongol tolu. Siya actually si mange. Naki malan gat pa mange. Siya folokon ma kikate statue valiki kastan gata. Afin sak tamalipan nanda kape samram kin mange. Mayen kikatakan kimalutu chimsing ngeta na ukunyak klema ke kastan gata nge. Samram ke tutronomi longolal ko smetu tronomi longolal ko samram ke. Ilash pe ke tolngol. Kat fine folok na keta na masap kunyak ke chanas is farne ke tutronomi asul pe na kalwin niya ke saptalong lal ko ke tutronomi. Fascina ke singala ko se los fin mata ke shikara ka de sang se losa. Elosem tain se wo. Sapta si penangan fascinga limiko somnige on ngolal ke os selnga mata ka patati felosa. Matlala kat finnan ka mange na ke molak komisenge. Nanga ke tiknadas nge. Nangan ke mama aga kain masikyak white house nge. Nangan ke kafufulan pela. Siya taka inkain kolgat katindi mamasimla nge. Kumli parang ata kay kaya na edamen ke faksilak nge. Kumkan tulo ko na ngatilya liye. Kumkan tulo ko na kang fuku matrupuay ngena. Iloswin de fasking geniklan gata. Kade puen kat na nagin falfalin mise. Kadin na kadin fulok na kikastan gat. Makastan gata akalemia. Di aksasak si bange. Di mana may podcast ka. Mana kadin ta ka. Mga itamasing alol tamasing mo. Kadin na fulok na kikastan gat. Maswaspailan gata. Katekain anasiptale nga waliken. Inanas direction lash. Napana nga kat finata ka nagimalutut singe in lohng na keta na mama kat pala me elya ke masinge nga katin na kin folokle retrace falkya shigilila fkasiske. Nara nga si fe na nga personally folokle liye na ke mola ka yalme ka starye singaul singalme ka slongol kade folok ne parang nga folokin katla na kaya wasinge la Tohkosrah kade ka samram kaya nga fin pasol ke Ipru United Kingdom zinge karang yang ngaul na parang ausi mo enmer kita ka model aksikosyo ki katla ke 1945 na uskat menike 1985 yang ngaul si pangan. Na 1985 uskat menike 2025 yang ngaul si pangan. David karangan pa United Kingdom yang ngaul. Katasya ke 2025. Fakya kolya singin na kialulasya. Where are we going? Where are we going? Be destination lasya. Piena pa yung masin na kaninfaskeo. Ka alu na mising art division. Kadinan folok na kigastan kat. Na pa na nga fin masi kastan kat a fact, pangan masi waspaye. Na pa na nga kita kalas mising ya kadeluan na kita na talik na din kat nga idel matayin ilya na yok. Kipabal nata siya kadata ka samsam kun na ki mafineka nusi Staklok.
ngan filusya ki screen na ngan traposek, however you want to say it. Bible na ta siya bangi, ngan usi dami siya kati askem siya stuck looking a scroll lang na ki matash mangit kitlasha. Oben na kas kati aksam na lois sugo ba orela maasher siya ka. Bible na ta siya bangi, ngan leki ka dinitala pukleme ko siya met nga bangi maasima tamla liban na sham kini kaya. Genesis tika Deuteronomy. Bangan pel sima kuno yak na bukne ukun yaklea. Na Deuteronomy siya pa si Philpe na kalweni kadel paiklegin fel Jordan and utyak na fel inulayanga. Na bakat tagakalimila kat fin sumiga sapta longulay ko siya nga lalo na si pele lang kalim. Na tamalipan de leta ka sham kunla kame ukun yaklemang pasi sara ke Tohkosrah lumet na kail seya. Na fa kataka katfindi kitaksingan Joshua matnanan ka root fani kat sham kun lu Tohkosrah singe katum taka fak mo si Samuel si Tohkosrah lu Tohkosrah si Chronicles 2 Chronicles pangan book to luki Bible fak mo treatable books. Series of treatable books pangan. Maki el dalta meanain orekalik sielu ngan. Nara kataka shamani kayan la naki originality lan pugigash ngan si Samuel, si Tohkosrah, si Chronicles, 2 Chronicles, elal masi fan namit. Napa orekalik naki oyengan nitaka ni as Tohkosrah, si Tohkosrah taka sham kun na yok ke division si masikyak ke United Kingdom la David Solomon ngan. Napa fast ni katakatalik na ke Kingdom lu ke Israel Judah. Ikaya nga taka kalimila luo Tohkosrah taka sham ke collapse ngan sikyak. Napa kat taka shaman na ke captivity masikyak fin Judah sikyak ke and Babylon, Israel el sikyak ke and Assyria. Nara uskat me katindila ba takaniki awasi matorela mo singaw sin tribes ngen la Reuben, Simeon, Gad, Judah, Levi, Naphtali idal pa somrela ru singaw ma som na Northern Kingdom an gatram gune na pa capital lan na pa Samaria ki gatram gun na ke an Southern Kingdom ke Judah capital land pa Jerusalem inma kat the convolutia maluongan na pa si sara nga taga gatram gun la deficiency masikyak ke central message ke siya Tohkosrah siya masikyak ke siya disobedience lalo siya. Na masingan pala na kalem fakek ke si Tohkosrah saptas ngal si fasinga si fak mo ke mainge lem kadel fak na sil ke sipen kum si fe na sulala ta kumin kanaos na wala lalom yuruk kum dia akos mga sapken na siyum ngawulat na siyumingila ngayes na Tohkosrah ligikom sang na sinsimet pa bafaletlo mabangan tragic turning point si mataka orela structure jige siya Tohkosrah. Nara ke yang ngawul sima nga sham kun la Solomon etakata na tokol na mo United Kingdom siya nga nilfashilik. Katagay ni kaya siya na ki me mga kadin mo ito na ki me historical context na ki makatsimon nga. First 80 years ke Kingdom Luhng katli ke saptas nga Luhn ke longol luo. Siya tavos in book pasamuan na ke leaders kingdom na nage 40 years reign of Solomon siya pasaptas in ke singal siya. Naskengat na liye na ke mer kita ka aksikosyo ke katali ke yan Japanese. Katsak nam ta ke regime na Japanese kataka naske makatashkem siya para yokshibe ka din ni kapsha na ke dynasty ka kingdom mange fakat taka na ke makatashke. Nara
kaya nga ulma Solomonil kolnge. Shumanyakla elpa Tohkosrah shafta ke Hebrew kingdom jenge. Elta lyksi. Si Tohkosrah tolu itkosrah kalamilal shak na fosh. Ay dakyang na silkol jenge. Pafakla olem gatla kumel leilangan aula papatamakin Tohkosrah. Mafine shak na fosh etain kol. Dahil pray na sinkat. Mwet pa nga kolnge. Usye na siklal met. Napakadel tapokal sang na sil. Nara, takana sikum ka din itala. Ulaylalan ka ata, telefon na matake, takan muna o yelos. Kik Solomon el ngashe, katlan sang nasil, dalmet singaya. Pape na takana ke metol, shamram kun na sikum. Ma siyak na kumva eis, metoid kors fasit kors. Syuk ko siya konaek. Tawolek, shangalan, evaikek na syuos. Tamlalipan masira nga, lang si welal, indutia pa, yes ngal toludaria, elutyak na keklan sapsing. Nangamata ukwe liye na ke mamakade likesta na sila. Elikesta na sil, elsom interne ko shray. Kelutut paipal lala, elikesta elsom na kelutut paipal de kunil wi sol siya. Elikesta elsom na Israel. Elikesta elsom mata yelimekos ko shray. Mata liye o yan kalan sapnge. Nara ingena kilsang na silang nakalutut na kipayapala. Elikesta lang silang niya mga siyak na kumuswais. Nara siyak sikla. Kakumbuang nagsidestonika sapta limekas fostong altolusing Masimayok na paitak laliking Nataka na siyak sila. Fuka chofa itakle. Kainin katasik lalel siya kulukla na nga kat finde lohng na ke ean na ki masla. As mama te falin dakle. Kadet ka nga malutulad na ukunyak le mama inen na yaktalik nga nita kaya. Nara kadenin na kadin sum na yurin kat inkonek ki magkastalak kalyei. Kadin na kadin sum request la siya na ke Solomonil siyak kilal met nga. Magkisi Tohkosrah sapta tolu fasya lang esi na siklal met. Tangafak kain kol met lohng kisiwas. Nitain marton mawo makuluk. Fintia oinge ngalemi met pas lohng inge fakya. Na kung finnan ka na ki mas samdalan ka ta fakla. Met kun chekain pen met kun. Para kat papel fak na sila sikial ma, sham na kipel nga fak na suma. Na kalme pa, kat finde kalim ke maasi, kalme tinay kekta na sis. Nga kumin na katin kain, ala na konayak makastan gata kalim ye kipel singe mayin pela fosek. Kastal chem sel fak ma, tasak takatay na siwas finin na nakyok kilal metlal, inen nalan paroy na sinkat. Chef asang na sil. Main kadel tiya siya wash. Ilin siya sang yok na sinmat na kaywa. Napay na nga ngakom de kan sang nanaklak ko masang kol Mweta. Kamen na wala ka pangera mga faka papay. Kadina din paroy na sinkat ni kesta na sis masiwas pay. Nara toplan lembang inen nalan pray na sinkat. Sang na sil, main kadel tiya siya wash. Ngay fa shoot makum siyak ke, pangatoplan gata. Ngay shoot lal met medeta, gyokliki met na kewa, met tigikom, oye pe los siya fatakatukum, ngay fa oye pe shoot ma kum tiya siyak ke. In molom na fon, kumekasap, falet, yokliki Tohkosrah na kaywa siya. Malutut las nga taga nakkalyei la, makat papel fakla ke kaslala, taga ndafungle. Ay salam nga limekos, taga kalyei na siya ta kaslal, taga ndagkafalok na yol pusya. Nakawas na kaywa, mawigat ke life casting nga,
Belsi makaslan gadat ka pasalla in siyumo, you're not gonna be the same. Ashma iklagi mo luman. Oana kofsi masorormak, ke unonin kof matal si ke temple Jerusalem masom, pasalla, tetsia, molyak. Oana pasama, kadel fak, sikilen preach na ke, shin falfalin misya. Ama erarek, mold da kalke. Gaslan gata el mold, el living organisms. Narala, makatsaman nga masikya ke pelal sol, David, Solomon, la 10 tribes nga fina northern, ka Benjamin, Judah ke southern. Kat finlieta na span of years masikyak mga ala Lois. Ala Lois na pa nangako may sin kin masikyak ki central message mataga ki luo Tohkosrah nga. Kaya willful sin ladal nga usi o ngayon na yok na silos. Na kung matawa kapsa na kifela sing ako maskem singeng eh. Ngatla ni kimot katlalal fungi White House misingeng. Okay? Let's start with that. Amen pa orekwengi. ANC pa orekwengi. Artificial intelligence pa uchak pa nagipitsiyang eh. Makumdi misingeng kumdi kunla. Mama manapay ka mama photo me del orela ki kainin oye na kumut ke na ke munga kum kang misinge or kataka samram kene kaya na kela ko eka lepos na kao dinan McDonald burger ngano fast na fast padam lipan na taka sam ke engineered mungoma engineer gyenge nara inaksafye samram lako kat ke orekmakin gaslan gatan gashikat ke moulasha nara masimit ma ngama paena ngawiv kan takam ta samsam yeneng nga pa mutuk ngafin de karangen wangen eltlok nangatikan orela makunaka na paena ngara ke katapel sifia moulagang ke ordeal si mga aske tamli panel selnga kadin fulela o yesingan man kashiya na kashilpe na sima ka samsam kune pa kaslan katen ta ka in kashikat orella eklalan moula siya pata ka kisifesin ngayon so sima at konekke tenil sapta si fos singal lusingan pa dahil mga fixable na nuknuk kalusin lansingaw nangamalay nakakos pang misingi kataga na yeneng nga tukun kataga akala mi masingi kalman balin nakakos la misingi wangan suka kadis na kimano singi kat matawag sige kadin sin na kimula sa bang matawag ke suka kadi ka may singi men pa orela tata sige lomono kusaya safutlengi paslele niye falage tata siya na mungula siya pagkanausla na pelintuan ni pangi Christmas arwal kanin mga katsum na kialuan masin siya kat kang naman na morekleo kofia sukaya kletari katisna na katifali mano singe na pangakatama ka din na Auliyak-2 kya sifacna nga pasimit ma me masala kikit nila na yan siya sinsin kinapaniya kindefafek nara fingum siguk may Christmas si may Christmas mawabang kung so mesta sangara niyom sanganin fast kiniyom when pel siya kiniyom nga nakuseni na dawak pe kume plama kung di namin sum nagechime inga na lasum shak mamatuas ngi kung kan usin na kain marabang emta ul in kashiko mano singa katenan karangan when gat fintak lemas pana kum liye ki lo malu siya ngi kat singa talik nim manim makuluk amatlas ngi pamsal la ki suka ngi
Na katfinta ka long gaslan ka tam singe li ka shafla singa na Auliyak. Makatara matena wo akadena ka din dolokin ye. When kikatara nga talik na las kaya bangon mo pa na katalara. So inaksap ye ram laka. Gaslan gat mata ka kiya kiyan nga katyana ra katamake. Finba si te soni kalimikos dongol tolu taka. Katila masip lagi Hebrew somnake Aramaic, Greek, English, na katinagi ko siya. Katiana ismangike. Paurela, kulukoyelas makatash kemisingin. Pinkom line fakla ka. Ngatang ni manos, ngatang ni fukunan lasya, ngatang ni pengakaun luman. Ngatang ni mange. Katinam takin siya wumsingi. Na katkan furok langin na reverse yengin na. Ay pa nakit nila ka. Kan refers siya kingin na kikat untaki malan kata värsta middag. Lamala, pelang flow na rum down dipan. Begin. Värsta med. Kat kulo malap kaksagin gat ke historical context. We me literary context magdagatar. Ingin ang asum na nagamarita. First singal siya nagalongol. Pick up and she magat left off from yesterday. Kat tuwi ka first singaw di kaya. Luo Tohkosrah, saptalong Luhn. Silba kalwini si Feo. Kaslan God, call na ke Auliyak. Kaslan God, call na ke Auliyak. God's words lead to repentance. Leads to repentance. O siya, katredala, first singal siya nagalongol, proyle kaya nagat first. Nagyakataya. Tukunakataya siya nga, wan apel na kayo. Tigin tres ka lata ko, akfonyela. With that, kadal kusui aklin mat na kayo marsh yoshing na liye kamen lo san ke pelching pain kom siya luman. Na mat na kayo siya yung matagatam tana ke background na pain kom siya luman pe cut place you. Kulo ke aslan mat na kayo. Nas we are ready nagat proyle ke. Kal pangan mariching ntak ke fosingal siya. Ke Tohkosrah long ke ridiak puksya el forskninga ke kärlek nuknuk. Ke Tohkosrah long ke ridiak puksya el forskninga ke kärlek nuknuk. Nal sapla na siya ilkia mettol na siya haikam when natal safan na siya ekpor when natal Mikaya, nashel Shapan Mitchum Inkal Shin Tohkosrah, and nashel Asahaya met Tataf Puflet Lan Tohkosrah, a fact oinge. Fale Aulia a met Nagawalan Chuta, a Shekshin Lemkatla, mea kalmen melituin Pukshenye. Lemkat el Kashrakshesh, mayen met Matalash. Meta elostiena Shaktuk Lemkat el Kashrakshesh mayen Matalash meta elostiena arama puksenye fakinorek. Ilkia Aikam Ekpor Shapan Asaya elosom inlongok yun matayin bala si Pangpang ulta. Siya matayin lelen Sasha in Jerusalem. Mugulta mail ba shalom when natal tikfa and natin natal aras. El paliyang nuknuk ginalulan temple. Elos akataya na siya ulta masikya ko. Nail sabilojin floklan arol Tohkosrah e fakak na siya. Kaya sin lemkat nga e fak kalyei en Jerusalem. E met na kay wawe. Wana masim na in puk siya Tohkosrah ilriti. Elo sisya le era kusya lalos na singkat siya
paraka kashkarakla kemana kaywalo sir. Kashkarakla karulana yok line Jerusalem. Na efatiena wangenle. Na Tohkosrah sifacna painge mga lemkatlan Israel faka. Kom lohng masimlein puksya. Kom Auliyak, sifacna akpusiselye kom yemada. Seya nuknuk lohng, tung kom lohng la ngay akola kalyei Jerusalem, Mwet siya matawe. Ngay faro to en Jerusalem siye, may aksangeng na Mwet liye, Mwet liye. Mweta orekmakin inen en oana siya selnga. Tusruktu nga lohng proy loman. May akeo siya nga akola na ro na Jerusalem etiorek neketukun kom misya. Nga falela komin misya misle. Na may tingelos uskasing flokla na ro Tohkosrah so saya. Pangan marita fos me singal sina ke longol patrelataria. Evinga klieda na alle me fosingal to ya etaka na ke kisima ki wanan ki taxima na kadin sang na ke na may price lash nga akalim mo may mata lalo sumnigi akoklan God. Tugun na sosaya long puksinga ridiak na siya. Ikekla len nila. May mata lalo siya sumnigi mapayalan God. Pangayilya siya mga ridiak kaya lain meta nga proyekun. Inalya ako kinasismit ko siya yala. Yalam nga likos metige sosayal deko. Tohkosrah ingay. May ito full laki. Alo na ke masolayla. Tohkosrah manasa el kisiakin talik natal na sinkat siya. El sacrifice. El tal forsuk katlalip prem ay si kasiko. Kat si penalas mo siya niyo. Na yalam malikos megal sosayangan na ke oye si ma kuna yekyak masap ngan floknya me liya kel readingan elaw liya piana si kom mo siya. Pangainan kalbo ni metigat proyle ke may reaching. Yang awsong la 40 plus years na ke 70 years. If tigin el fact na kato masimle ke Bible nata sa ngay lain sa siya itak la. Fakyak long luo fasinga liye. May selnga siya vingat isla. When na siya Kahs ke pukmatalman ka. Napagad fototo lang pel na kayo. Katsum nigi ko. Flocking God. Orekmakin Kahs lang magayon. Katsuy kaksakin ko. Ito lang pakutin lang siya kawulong. Wikatin lang na kayo. Manas lang pray lash flocking God ke pelching. Kinin Jesus siya mitlang lash kat pray. Amen. Kat liye tafuma me mariche kaya. So saya kat kalam lail Tohkosrah financhuta yatol ngol si. Asiba na flokon na yokshubayan ye lamali kos metakela. Manesa ya lamali mekors amon ya lu rela ya lamali kos na fon. Nakadita la force na ya alkos. El ya alkos. Katila tikun ya alkos el yasing alon kos entek lohng na ke malan kata entek Kanaus akwak ma orek 57 years above before him. Katlila yalongo lelrela pe masa financhuta in kanal na fon yak long kos
matwe tu kun ye singalal kusma el Tohkosrah ba usieta ya long ko sinchen pelchingan el sabay la ngan sumni ke temple key leaders la ngan sumte me metol chingan ko na puk chingan masap chingan che tikin trach ke la kalamita na yalam mali kos meta metagal sosanyanga ukunyak la wana in kalam mo kanal la shukin kanal la naro harsh remnant ke pukngan Torah Pentateuch chingan taga na wana ga din na mile long and taga ke Deuteronomy saptalong lankos el long ritiak mangan el selye nuknuk lalan siya pangan o ye sima kadin the Old Testament na shikya kalle pakanden me ke Kahs mo ke Old Testament pangan Benjamin teleshun ashur lalap na dal siya akalemi toars ka nanaki na ashur lalos nga nakatiya na ke me fos singal siya manta ganda na ke Tohkosrah el long ke ritiak puksya el fos nga ke shell nuknuk lala nakatsum liye cross reference na ke seya singan ke puk natas ngan dalle well Genesis tolmoli koslongoli akalemi bela me Ruben el return from the liye la association one la el sesi el ashur ke el la wenche wiel ngan wang nalige love si matik natal katlik wiel ngan pokanon la ke el faka ka ashur super la na vingatli na ke o ye sima ngata ka usie kating kalam ke la me she Kahs mo lankat ngera lal esmakla sesi nuknuk lala wana tigin triskala kalam na mawala na ifin gum mata ka koklangat fosinga ko ke Deuteronomy main che wo mga na blocken na context line pa el akalam yan klik ngam ta ko na nuchat na gam tan fel me walang uchat na gam tan fel kenan tamata ye backdrop mo yen mai si sengan ntang etla liye me refill na ke Jordan na ke enlan enin mulayang sengan musi sel dal masita na kalbo ni mai tak yang out metige Mount Sinai sipa na repeat Deuteronomy repeat metige dal lucha ka masap man God e visual ko was akosten na ke o sam tan na ke Fosing singan me gor fallen na ke kapin sapta singa kalam mila mashiling amagayin na pang o ye si magating galam ke la wukle yalam nga likos na ke pellal sosa ya na ke discovery lan mamul ka kastan God nga pa itak yang kat kalam ke la na el long el sesi nuknuk lal manel connect na first singal dolu ga da riti na Mwet lalos ngan sumniki akoklan ka na skilje teisien ma kadaskem sing kate usie fosingal me gor falen ga kapun saptalong lagos ke Deuteronomy ga nindi makona ya kakin temple jingan ke renovation ngan som in chibe unon ak woyak la lomshin God ka temple lan God na mana shafla siya discovered Kaslan God masaplan God Pentateuch Moses kataga riti na pangmasimle may sikya kesiakos kumkan liye pega liftigos ng long course fosingan akot ng ang long course Kaslan God pagada riti aksuwasye aknanakigat ke makatash ke misingi ke mulatra compare na ke timeline sila sosaya na din God Tusruktu kuos finsiagos lem katlovos etie ora in liye masap akwaklal na kayo mga esuk misingi may selnga inge na kayo efa taka na fowos lem kadelefa selnga city suwos ime lovos lem kadelefa selnga ime wit lovos oya pe memongo makuwosrala ke wita lem kadelefa selnga wiko wos ke ele ara in supposin italit na tuwos fukuni melovos oya pe kao ship na tuwos
Lem ka de lefa selnga wi man na ke wakoser. Lem ka de lefa selnga wi man na ke wakoser. Kat ka ndenge la la ke ritia Tohkosrah singan lohng so saya lohng ay patat le seya nuknuk lang compare na ke yalam ngali kort met kailingan tana. Ako mini na inrela pe ma ako aske ma singan nanak singin. Lem ka del fa selnga wi man na ke wakoser. Kos finoro makuluk e line card e le usia ma unga yanok na fowos e ak fosher e ak lokalo ke or malos na kay wan na ke ko sana kanaw siakle. Afat na pa ye. Te loy na ke mo la ringen. Ka tram kun tigin treskal el tram kun. La fukune na wang na ko sa. Talik fos na tas ke pam mask. Environment upkeep kadin liang malankar siya pa example lalo si lash lilang fok la ligina made. Namni kasnan God wana sifa kalimia will lead us to really tear up our thing kadin follow inche position la inche masyal la kadin flot na keme. Kaslan God leads to repentance. Pangif kapun masima fin traklan God, kaslan God, kadin lohng na ke makadashke for the last 40 plus years, 70 years, kadin na we are in that same situation. Predicament ma tlik na din God ngashkel, of meshing may kun silan me talik na din God ngan el chiwas na run God ay ket la na shell in shipen of lognya me kaslan God len liye pak mata orekmakin mata lalos mata ke met. Yok lang na pa ilya singa liye ke masingingin. Kaya nga taga liye la consequences nga pan na patat na shish left to right. Ingin. Kadina infalok. Kadina na napay kinfalok na kimalan kata ingin. Tiyatafong la kadin taga liye na mana semuanya na sintik na din kan nga sikpen na sinmat ko sa ingin. Kung tekain fa matena. Ay fo, pana simya ka man kat sumnik ya ko kan God. Ay fo, oli of oli, ukinyak leke kas mo man God. Anam nas tupuk ya ka masing. Ay fo, holy scripture, holy itak leke kas nan God. Anam nas, asmat wukin manasin matlasa. Ay fo, chiyo fay itak leke kas nan God. Siya aramang niya. God piya mo siyang. Ifo manamul na shafla siya mausi main sewo ka din take. Sano flok lang na ima, wana nakfos siya gingen. Piya na pa'y mas malitigas for the last 40 years. Pa'y kaslan kat ka, akwak lang makay na para. Kat isla, akwak lang kat, kasmo lang kat, usi, or malan may dinus. Pia Christmas to ni singa ke Genesis ni ke Revelation. Akda yana sigingen. Pia fonres ke Bible. Akda yana sigingen. Pia shali ti manga ni masinga kat forsa ka kat musla mta your shangi nakshwash. Pia na pai masika dashka masinga. Te belin forsa pang. Belin folok na kakuklan kat kadin folok is mol shaflas. Teses yen kaslan kat na shish musinga. Makadin folla. Auliyak-2 na Tohkosrah. El connect na grandfather Manesa Ammon Mwet kol lalos ngan.
okan la akwaklan God. Kosel. Siya somrela masya wot. Wanan compromise man na kawa mga riti ka pa pala ni Mshengen. Efo mek nge tikin yang sopola dalte aksiwashi. Dalita la mange somni ki mapailan kata wangan mek aksiwashi ni Mshengen. Efo mana pa sila ka disusta kang ngan ka. Mana pa sila ngan kat paus kat din muta ke malan kata ka orekmakin mek patagak fosya. Pia mas magadash ke Mshengen. Kadin ang retracki kadin folot na ke Leo Chronicle subtitle kos fosngalakos. Kadin na kadin folot na run kat Mshengen inen. Kadin na kadin cancel yan no phone na Christmas to weni. Kadin na cancel yan no phone na programmer nga folot na ke ngon man kat inen. Shit pa na folot na ke akwaklan kat tangshin pang natural prophecy sing mettigipat. Na fin ko may call siya, fact na namit na kaya akwaklan mo ito, compact force siya niya na akwak silang gat niya. Na may tas ko siya, don't get blinded. Do not get blinded. Taga na structure sa mga akwak iga, Genesis na kaya Revelation mo siya niya, fala, may kumsit pa loy na kaya akwak mo, may nga force siya niya na, nimit kum dahil patat na kaya makikiyat. Paso saya liye. El sapala Mwet call. Sige liye machinge. El sapala Mwet call la nge som na keme prophetess. Ulta. Katrede la pienya. Ulta. Or in that book, in that time frame, Jeremiah was there already as a Mwet pal. Mwet pal pa ikasya yang tagape. Namna kan usia no cintik nga. Akala mo Jeremiah 7 aya now mapaka ma elos our story oraklan sa plalosa so saya isilela met kalan supplement kostlalingan insom na nun prophetessin evingat dieta na structural sapsingan ita lang may palangan ta siya lose lang may kulingan som siya singkat lohng la meshe mariching akalam katsom ta na akfashe na ge me fosnong siya mafali ge Deuteronomy na gan use tafel la gadin fatna met selnga mai shik na sindal na dingat ngay finelo som ni ga koklan gat fosnong siya akalam yang ela fatia tuin supaya mas upen na forwards neken na wang and shit was lala finfelche siya ko was upran in akwakiwe katloy na ke masingan na ke situation nas ko sa iyata na help pataka ngaliye na ke usas ko tikin treskale longye eluche tenel sapta si fosinga lupienga met ngan tenel trikwel ngan ta ke sho elos ara mana ke wine akfalek God mana ke watalra na ke mongolalosan to glorify God ay kekyang na silos tukunya tolulos mta ke train dal som na Nebuchadnezzar dana Nebuchadnezzar Tohkosrah singan lutke askaye we lalkang lalosin topuk ke kasna lalment met te siela na ses mushenge efingat mta ke akwaklan ka ata aska lalkang mawo matagarun ka me liye mas taga ke fosingal chiye singan meshingan fosingal chiye ke Deuteronomy longalal course elefa tie tu in sa pa mamasu pa na focus ne ken na wang and siye suwaslala na manash metas ko sa Lohng na ke makadash kam sing Lohng na ke hoye makadash kam sing katalik na force na manash Lohng na ke makatiligas na sisingin
tamalil na siya siya shut na force wang leke ako siya ngayala malit kos amadalagal ye lime kos on kos ma so 50 kat pa temple lan God kat isusta kangan lan God kalam may technological talent matlalal fungin na kayo from the Old Testament nika first century church ngon lan God ang mga liye misingin na sis mat ko sayo wangan na pay kalam sin efo when kat sumni ki ako lan God kataraw mo kugulan may ito mamalan God na manas long masingay liye mafakat na sintilin rin ka ne mas lera elosin mata ka menen elos somniki kaslan kat pa flong kat na ka mapailan katin Auliyak na ifin kom leadership kom liye mga sikya kom muslan na te leadership akom unrank yourself ingin kom mak fosya ko klan kata ingin Fosnong luo lem ka de shot masupe na shuos we fafe full mano ele shukje af eros usen fata in kanausla fukunsha sonhos physically decline and firmly declining pasik ko saingen ang fukunan na wangan la kat met mas Eller sjukja av erosion fäden kanausta fukunshaks sonovos. Moyonga yenge eon euros neke kos minsha. Nak manash kat liye ma Mwet tol siyan ko na ke temple siya nganel taga sang mwet siyum sila ngan riti na siya seya elingen na me fos aksangal chef at moil el tore up his clothing liye na man na elos palakin elos somnigi akwakan God man na samanya kanya ke pentitu ke mutaw ken Bible elos somnigi akwakan God masap lan God nara deli o yangan na ke masik finangan nangangatang liye riti broikin na papen na sik na sisingin kat sumniki ako klan God kat mat masyen suka kat oyang apala ingin ang asuru se fa mangarit people kat ilikes na sik nan tes pakang mal sang kanausta temple sing ilikes na telipan paro nalipan na kanipan el fast katalik pisenge ingin na kingom nan kat wala lipan na el kaila el liye na pay akwaklan kada ingin el maulkin lalal fungi te shidpe mamaita mo ngay angasum proy asige nan ko kateta la kola may mga kulu apakta ko kat menu ikini linom sin kata church menu takata na mungumais paishin ako na makatilikas na nga niya masing ako na pay mising hinam niya nga pangan na pay kalyei fo maki matlal fung siwak ngayon mo usas ko long niya el sanga anchun nakataligan na ritiak Deuteronomy na siya seya siyangeng elali siyangeng nangalian na kaya maulagam tayo kiklangan nila koi na yun na koi pelalal fung nila ako Wangan na ukok may tasama na mak Jesus Christ maganal sa mga pang ukayo. Na siya fa may na kalin mo lento lugalan siya. Akalamya mo it takes 24 hours breakfast singan in process yagi. Breakfast singan so na process yagi at sipa taka lunch. So na process yagi lunch kat sipa taka mo dinner. Naragat malak ingin. Natamalel tamta las ko sa long mga kalimyangela o sa eskwela long yang nga kain na ligingin na
ngamulin sina awan pa na kimangulo prosesya ki mangan som panga temple singa panga akwak panga kalim panga ngon man kat ifing wi ka de kesta ka din kalim kenla marik felange man sang shuka di talilya ke molan meta talilya kin mani yokki ki molan meta it's chemically engineer ki makadash change ifing ka follow na ka akola kan man kat katlapan kat katin som ni ki mas ma akalemia Moses sila kalamya, siya repeat meta. If ingo som ni kaya kulan gat, mga isik na siya mas kusani lalos keme, ime lalosan. Nga fat na pa, malunge nga lohng na kenda na pasik yakin na kusani. Kat met mas, ime awangan le, kat muta sano kiyo wain taga, usip paising na paising niya kat ligete po, na kat net na ron katang kat kilo malap ke mong shot na paising, may kanaw sa temple siya. May katarami siya Messi ka tash ke mishengeng. Kumni ke kat sumni ke akwaklan kat na kat fosha kligi na metang Messi ka tash ke mishengeng. Pai kat paus kada kameta. Pai bala fa magatinta. Lalai fungi mameta ro. Pai bala pasmona. Ma fa na sin fiction tik nga kenan. Don't put your faith in me. May ngamat sa kawal. Nga kay Michel ito. Matje van nog mijn lijfvinger, kennen Jesus Christ. Waarom kan je mutulle ofong ngatte matali, men ngasakawul. Ngatte talang aralan altu. Nakekat ngatte kam takya ako kan kada, ngafat na pala ikek na napayangan kalam kela. Temple singe. Ngon kat pen temple singe. Kumangatang da Men, kasi pangin mo sila meta. Kada counterculture masik yakin nga. Kad tuwi malan fela. Kad changala malan fela. Kad mo siya. Kad converted ng takit Tohkosrah ka tingin. Sano flok lala. Focus la kuma pa. Flok man na mo. Matulal fungi. Pagkat tita na. Kaya kataga. Ukay or malan meta. Kad met mas. Laim ka nila fa. Tulokin niya off. As pa maengu pa. Inusip. Pok etos in forsala na ene kena kuos kanau siakle lem ka dele fara to met lokal loklos in katang kuos le kuos fatagani tagain monolos ke in kanik sugona tasok ta kuos fa kang lagelos ke in kanik pospos met nagawa fin fela fa shang in kelos liye masik na siwos België was een mens, gewoon ik was alleen naar even te ik kan naar mijn huis, naar even wangen met in loslosjak. Lem kan de leveren in 5 minuut, wanneer ik het er naar zien met ietsje. De leveren minuut in aflakke pelang, zal het wischen naar wangen mij kan onwellen. Ik had soms het beriti. Deuteronomy long lalkos. Repeatia selnga. Elda ka fat na sindalit na din kanyan Moses pang lete wucha in akola yalos soswa masol lataril soswa kela magana sin full jama cross rate siya pa etaka ucha namtan felchingan we generation sashingan long mang kumemta ken chewu Evin kom som liki, ako kan kat, selnga ngay wikos. Ngalo sutyak som. Pastor sing ako mas nga, it's the same concept. Kat matasano flok man lay mo. Elka nakin siwoye kat, evin kat matakya ako klal. Bol si mga ako mas nga, pang church age nga, pang oya si may na kadin full Auliyak-2. Kat long may sik na sintatin kat, nga sik na siya los. Pakat taga context ika, Luhn Tohkosrah sa palong Luhn so sa iya silpa na itek yang Tohkosrah wo shaflanen chuta pang Tohkosrah kus matokotokon ngan na phone na tik natal ngan takot me crankit natal ngan takote elos Tohkosrah kullu met kullu mga akong mising compare puchen Lucian pel sima
kataga liye contextually literary context na ke saptalong luo singan na amon welal manesa somniki akwaklan God thus affect the rest of the Israelites. Mwet kol mwet kol sa singan siya daga el patokor sa shafla wolan el daga na blessings after blessings. Katil liye siwasin nanaklan na kakaklan God or ikekla pe na Kahs maulingan in taga silpa na inridiat na silang kalan ke. La mwet matalalos ngan somniki akwaklan God. Or el seya nuknuk lalan. Sapay la mwet ngan taga kya fos singa luongan. Na el sap lang na sil ilkia mwet tol na sil aikam when natal sapan na sil epkor when natal makaya na sil sapan mwet sim inkal sin Tohkosrah. En na sil asaya mwet tatak po falatlan Tohkosrah efak oing. Fale Auliyak mwet nakaiwalan chuta siyak sin lem katla mea kalmen malitin puksing. Mea kalmean katriti ingena sumnak siya fila me katuin na ke fos longol siya fosingan me kasi longol siya ke tudorami longol lalikos. Lem katla mea kalmen malitin puksing. Lem kat el kaskasak siya mayen met matalas meta elos tien arama puksing fact inorek. Pangan liye lan Tohkosrah singan la ritiak na sel ingin na el sa pamat kolangan in sum neral ulta in siya kasha la mekanmen puksingan liye mo lem ka del kaskrak siya mayen met matalas meta elos tien arama puksing fact inorek. Ilkia aikam ekpor shapan asaya elosom in Auliyak-2 matayin pala si pangpang ulta. Prophetess si pangpang ulta. Nawana nga kalmye piya Jeremiah elastari, 7 elastari, mutkoya mo apakak nau maspedar. Asosa yal sapay lamit kolalngan insom na nerol prophetess singan matayin singan siya kyakasya. Me significant nan masingen na ke malas machingin. Kamit pala me mit pala lap ngan mit pala shik ngan ash tariel alle shilalam tain singan sum. Bible akalimye tina specify la me shipan dagat kan di na la if alle shul lan sum dana kat kan shivan na mutko mo men itayak na pa im tain singan pel singan. Prophetess el alle itayak in maslon might nga nara so saya long el sapala sabayak yael kasabayak la matlan nga ner run matayin singan compare na ke oya las machine tigin tres ka lerga kyok ke pay singan to kading kalim gela fashne ke fosingal dolusingan el kalim na pala insien social ya alle ki kunait na pa malangat el ki kunait na pa el shu el insien alle mashal jalla el alle me saparlel chinchina ke mal long ke kastan gat naro kastan gat muklin insien lan som shu kunait mange na mit kulangan long on som nerun prophetess singan el changen saparlain me inaulol la aula mat na ke wachuta represent el fakya ke forcing famo ina Auliyak le aula met nakay wa pangan leadership singa e vinel Tohkosrah nikin mangan kan met nakay wa sayangan ina pe in kalam ke mang el te shuk ngain mona na sil sven inclusive na sin met nakay wa
Namtan singan taga akalam kala fatna metana akalam mo mukul taman matan singan ulta pa shalom when natal tiffa and natin natal aras el paliang nuknuk in alulan temple na fingat line da namkul singan pe ash kuno kon na yok shpela na sin nuknuk mangan tiana met kal mangan Mwet lan kat pangan Mwet na me sholla pangan elo sakre na sil ulta masikya ko na el sap elo sin flok na yol Tohkosrah fakak na sil pange message kung casing e sin lem kat ulta lange mainge masin lem kat timana sifena kana el flokin met or malal so zain flok na rol fa ma pange malem kat el fakak Kum ke suga pangamalem kadil siya ka fa na fa kalyei en Jerusalem e met na kay wawe nakatlieta na namana fakya selnga si mar fakya ke Deuteronomy saptalong lalkos fosingal mi ko fara na ke kapun sapta singal pataga na lem katsivena el fakin na sil ulta prophetess singal ma na mosi sil sumos na wang ma isip ka kalwaniya You guys should have already known. Pange may flok niya ngay fa kalyei in Jerusalem and met na kayo away when na masyum na in pukse Tohkosrah reading. Efo mana wowo amanesa amon kosela wukanla fashinya lam ngalitkos. Efo mana wowo lanka da gadeshla holy of holy soul enchima the karangan conscience lasha imagination lasha reasoning purpose of life lasha efo itatla holy of holy shima represents soul section aklu ke temple ke kasmol wala na lankat wanan mukanya Ifo itakle chiofa lem lash when I meshi ashke makadashke mishengin. Ifo wukunya manga mana wowo. Holy of holy. Showbread, candle, incense, replica nage representative nage ongoing system ng tik na dingat ngan. Patakan na si komisyon ito kat patimpalan gat. Section aklo singan soul la siya pa or kat kain imagine malan gat. Conscience la siya in kapat na kimalan gat. Reasoning la siya in malan gat. Makain, we affection. We meditate, memory la siya. Pangan personal aspects of life. Itakle ke papalan. Lang sa siya sinata siya nga. Ifo, wana ka din esta. Papala fa mo, ifin ka esta malan kata. Selnga na upe na ifo katashke met mas misenge mtake wan le fakolan en ani misenge ifo siya pangan min katukan na malangkat when prophetess singe fak folok na nero Tohkosrah fak nga efa kalyei in Jerusalem e met na kay wawe when na masim na in pukse Tohkosrah reading wait ko siya kum siya long makin siya falat kat proyle katari siya kat na musenches estla na nakfalat plas nga kadindi na pay kalam silang kat ngayon wait plas ko siya na manas siya long kaslan kat makin na pay usim mol in siya na siya Katridi turuan mi long lal ko na may chaya nga patakakul kat ngefo. If I left fall 42 square miles in ushe inen alash kai sinake pasha hush tepika mos mata mana wowo na insias na temple organic come straight from the plant wangen wo wanan Tohkosrah ma
kung taga na America na processed food nga wana tikin tres kalakalam nga burger nga panamongan ni kanya na mataga yame ti mataga kikaw chemically engineer kin kanaw siya ta papa pangore mataga fashion ye kakta na macing akalam ye katina na mo pelto in line siya o engineer ki gat makatin na kadin kang men pangan taga ke launch program kung niya mo mga mawangan siya but matawrip money or kadin masyak ngayon company mga we pharmaceutical company nga na phone na dahil ya ka mo lasha dahil money magayna talong mit ko siya mga kunayak kaktari kastan ka day refill na siya mga na mana tenen mara apay na kadin takya mana simne ke kastan ka nga flok na fat na hil toko siya kalyei ko sefa ko somni ke ako ka nakikita mo takya ako kata los pagatas kemsingin los wang na pa masima ito kata na kalam ke pu kastan kata asro singin efo elo shisya le rakisya lalos na sing katsaya masingan taka ka treta la ke saptalongol china ke orekmalan menesa saptalongol chi fo sakos na ke ko sakalim ni elo shisya le rakisya lalos na sing katsaya paraga kaskarakla ke man na ke walo sara kaskarakla karula na yok line Jerusalem na evatie na wangen le nagatlie tie na wangen le singan na ke akakal man met kol ke pelal cherma yangan la efo kum fa mo met ngeta ka line kat ako kitari sin kat ke na pelal manasa ti masasi si bangan na sin mat cherma yala sum fa mo kalyei yang orekte delta kan kang niki akwa nga lewet magal Nebuchadnezzar taka kanausla metlal sifacna kanausla shiti matal chinga el akiata el chilera da pataka ke pel chilal sosa yang akwa gitari make manesa ma met kolingan el talore makin talik na dal kisyak na ke me katsaya mana il japang naro fingatin na ke pelal chairman na ke lesigel magat cover ke malimtari taltigan line akwa kat akwa kitari mail fa ngan met kolingan tu yak langal chairman mo akwa kitari kumtikan kain kun esiti siya Tohkosrah ke kain kun utaka enwo kitlik na talingan niya matal na itakla atun matal itakla ka nakasya na sikum mo siya na kaya ifin kaptesom na kaya akuklan kat ndana ni kaya na laimel chik meta na patla bela akwa gitarin kaya ni minsiya siya pa minsiya aklo siya fakyak lungol siya fasalikos kadin kaya na paigla masi mataka na siya tafug na lalap sila me tilnetin kat nga sosa yal tagade actual singe kattaga na Tohkosrah tokol sosa yang flok le pena na gema elia kattaga na misingeng sipen akalmiak na siya akes makin yegat kay sila kaden for Auliyak-2 pang masing kattagain reksamag mo kattagain akay akes makin yela malan kata pa ena ganyu kaya te akwaklan fashion te akwaklan may tapay mo di katla pa na prophetess singe fa nga flok na ral fa mo mana simla taring evingom da kin chewo kum uga akwaklan ka evingom somli ga akwaklan ka sharing nga magay na bayash ke na kataga aksafina mariching ata na ngay fa rota entruism in siya may aksangeng na sin may liye Mwet fa orekmakin inen and we wana siya kasin selnga pangan otelalan katar na kaya city singan tanashil sosaya pangan siya may taga na si kumusing la mail yagatash kaya mawishing ifingat wana sosaya Matayin pala siya nga nakalmiya. Tusruktu nga lohng on. Kadil fat na siya mo lohng man. Mwet sap lal Tohkosrah nga inflok te fat.
Tusruktu ngalong proy loman may akeok siya nga akola inara na sin Jerusalem rekla kena tukun komisya. In other words, kadilakin siya Jeremiah. Te Jeremiah sosaya. Sakluk sosaya. Nga lela kumin misya misla. Na may tinge elosye na may tinge elos uskya singe flokle ngarol Tohkosrah sosaya. Pangan faklan kat na siya ulta tana tepa na masasya pa fak na siya na mga na masimna na aral Moses. Tana me kaslan kat na pangan masya oye si mga kumina taga fungyang na kaya na church pakatrampram kanya. Enduring belief lan church pakatrampram kanya. Lalal fungi ko lan church pakatrampram kanya kaya December, January, February, fingat mo June lento ko an kamalam tutoko. Into ka narrow yan na kaya masing akong loin na kaya na katlar mas na matal. Katlar mas na matal. God, our God and Holy Scripture. Na ifingat mo kaslan kat nga simle ulta prophetess singan fa masimle tari lan liye na pangan may sikya ko Tusruktu nga akin joya let liye kaskaraklak ngan le misya misle taka na si kum na evin pa kaslan kat pangan na efo matal si makalam ya ke standard lesson compare na ke ki tek si mataga ke lyoto mo de sapta singalon kos tapta tolu fa singalon kos ngan fa mo mas la na kayo wangin le matali siya mas la matal na kayo katli na ke siya tesu niya saptan me sonol tolu tana prophetess singa mo flokle pasim na tayo ke kastan gata itek la mga ke leng sasya sinatas nga na katli na ke consequences makapalakin na ke maulan klik flash natas mising tana katsum ni ki ako klan kat na kaslan kat magayon na payakan akfrashin siyas katin takan Auliyak. God's words lead to repentance. God's words lead to repentance. Wangin na pa mga kira fellowship ngin. Wangin. Katiladain siya. May ngalien na pa na masing pa yok shme meta. Kusang ngan ministry laws, it's all about saving souls. Te mga dintakam tarik lanmet madingin amma. We're not judging no one. Pang si may nagadintaka liye la ela insye malalalan shuk mapayalan ka. Tohkosrah si pang. May call siya. May ngayon som lohng kya taga fact na you should have already known Tusruktu kesben wukunyak la mapay. For the last 57 years. Oil shikshigya kilte na ito Tusruktu instinctively elaro mapayalan ka. Or katilakin siya uye ikas na mga intaka len lohng elen fakulik na sin met na kayo. Nangakong taga mising ito na teek na nagamulak ko. Ifo mamol siya na shafla may uta ka na si kumin nta sano flokman na yung mga wana kan akshikir. Kung ka tipa na yung aning fakat. Kat esta makipayapal nga wana nukun na kat sabi tila pa yung fakat masing nga. Wana yung o mga chef na mo na chef na siya pang wana yung aning one compassion. Ifo wana yung may tuwa siya kung taga fakat malay Jesus Christ. Ildakan mo likatla. Mali Wayside Chapel, Finan San Antonio. Nada wipa alusye me La Mirada, California.
Tal piece of church patal karangena, body of Christ patal karangena. Iket na nga liye, pastal kosh, tal rotati. Eldaga rala message lanan, wikit kosh, itakam. Elsom me, textual observation. Elsom shuk broy, wikit kosh. Textual observation. Elte som salakta, elsom paroy, wikit kosh, iniketla. Mainalan shaman, len liye in fireman La Marada, California. In the view of caught lens in Etrishi Masik, La Marada, California. It was back in 2014, like in 2016, from Kenya. Now we are using a yellow pastalikos. Na phone na professor, preacher, arpe me special class salary na phone na orekmakin me Biola, Bible Institute of Los Angeles. The kaya sum kesyen observe mga nga ingan lalo sin tuyak shaman kasnan ka. Eldan palitiya mo even kung pastala siepel so matauluin me lomalum ta proy met nagawa mauchak na galom shen yanin iketla in fishatin long mang el so mata proy nike fashion auluma na kumsum nike entrance na ke haluan tun chengan welcome you Mwet na tukun sermon mo man kumsum nike mutuanan sipe fresh compare takon na ke Bible study last Wednesday. Liye o yajingan. Nake oya magadash ke mishengin. Pastal kusngan pangan. Wiki kashita kyang machingan some prep sermon lalosa. Pasta shitok kan taga ushepen na. Kaslan kad nge utudlet na. Tena kanchima pasta shigan taga shaman machingan. Masitukan taga shaman mo. Taliye masikyak lar maratangan. Kalau si kaslan kat in actress mendalita kaslan kat makana pa kas makinyelos na ke mol singa. Naro pasta si aktor yungan ke sen aktor yan takata na wuti usi pe na masima pasta si somon akyokke na fas otolot na faso. Na ke last 40 some years makadash kyang. Let me share yan takat somon masingan let me share then now we again it's not uniformity. There's no uniform in what we're doing today. Now, one thing on in some from Kingan, compare my cat na si La Marada 2014 ke 2016 na basta nga some broy. That's some shoot. Wiki course. Textual observation. Tugundal kunak mangan also interpretation. That's the process. When church pa ka from Kingan, if you got ke church in tour, kadin na intaga kastan kat magay na metsamon nga nin mol kin ita the message. Be the message. Elosin the message, lift the message and be the message. Pamit pastal ko nga rang nga fet na pala shen na kaya asum na kaya alusing nga compare na again. May ket na nasik nga sum intern ko siya. Mutas master na phone siya. Iket na nga niyamang. Na ngayon nga tagal na kaya may ket na kaya Luo Tohkosrah saptalong luo na ke Tohkosrah susayada na man. We're off the creek. We have been off the creek for the last 40 plus years. Mugugulan may paus makadash kyan eh. Tekat. Mugugulan may. Na siya actual siya. Why may kan actual siya? Pakela diyon ko skela dia saptalong ko for siya kalamya. Mwet di kan actual siya when wangan ngon kya. Uy. Kapin niya bang eh. Messaging at the gotten na. Ngati kayo ni ngon. Kaya susilang lame. Na kaya iket na nga ni for the last 40 some years. Na kaya pastal ko siya lamaratang eh. Na ke ditilas may kuraya. Ay. May katash kami singing. Kakaton la pelasyon na ke uniform. Na ke menu.
Naki-program. Itak ta malan God. Itak ta malan God. Katina som broy ke kanya ke kaslan God. Textual observation. Katina daga interpretation chenga kataka na sang makat nan ka na ke man katina tolla pelin riti mang. Nara when an application daga ke makadash kenga. So therefore we cannot edify the body of Christ, to believe in Christ. Believing Jews and China, we cannot lift them up. We cannot edify them. Agat taga orekmakin malan Mwet. Rak foshiga chat nimising. Crucifixion, death, peril, resurrection, the passion from Kunyaka. Mwet wanang they ngan in fact a kaslan God. When I'm with the wash, when I'm wanang in fact. Ang masing pa flowing cut na ke katinauliyak. Betlas ko say ngale liye makatilusin sikna. Ngale lalal fungin na pay. Distinction si may daga na siya met. Ngan ko na kin na ke fashion man met ko say na ke molin lalal fungin laga na ke masing mayok super met na ke molar. Met ko say ke pel met a wangen le. Lakadel akia wingan fak mga mising. Sa bayangan samram kami jilal paparu 2006. Sa bayangan samram kin masal nalwan ke 2008. Ngakyang ngasyang. Ngakyang le. Dig interest ka mo flom tu yak ke masluangan nakan kum kiki. Ngali ta pai, fnanga tu yak ngar samon na masaya. Amisenge ngata ka samon man ken siya ke ngan ka dikes na sikin molela we sam kun matan ta kana ke molela sing te mamay ta sila la pamasing te mamay ta usye pamasing kati lusye na siya ngan alet taka wangan mga kira fela sing ngan fak magena inakes makinya kat nakay wamet ko say takani ki akwaklan Mweta, at takana ki akwaklan katingin. Pang a sense of urgency sing. If a holy of holy takle. If a holy sing scripture, holy scripture. Maso mas lamatali takle. Efo mentikat po siya Mwet parela Mwet tikat aro asin panakon niya papal siya nga fin sakloko katta ni kestla matakinale kang atlay class nga rit na niya titlay class na nali kesa da book singe bang orekmakin. Nang recommend na siyum evingum ke shuk malan God. Kum orekmakin papal mata. Te papal mamwet orela. O papal si makatin mong yang na ke momong lal si fan. Kunis inche wubu. Is mo mapatpat. Ako lo kaksakin God ke pel singe. Afokon mo tikin tres kan landa ko. Usi punchline may na nakfasya ke pelching. Tigin namnas fin ko kung taka na kaya kung lumalap. Lumalap taon liban. Wana dako pasangan Richard brother. Amen. Kung lumalap kaksin kahit ngan wipakalin ko was matakangan nga mo God's blessings mising ke lutina me el defanen magana
el pang sina ke oya sima eusina sikum inchilela na pa direction jilash ingena fashna meta ata ka samram kun ke book mata singe ke yang ngaula sol yang ngaulal Tohkosrah David yang ngaula Solomon ata ka pe caption na ke katka ke CF ko angal limekos CF ko angal limekos 2025 na gingamda lipsel uti silaldam na liban nga nakikosyak nga anakilin ko woski faklom damda lisiana nga kaya kadin kain liye amla lisyo pe klamalap kita kalaman tuwa chuva shama klamalap alayok interaction nike kalaman pe damda Rosh katamal David damda Luciana mabes yung ba message sa klamalap ki interaction loman damdal tamay from Lanai anakilin be Joshua itkor fason goshingan kadin take notes ki mga kadin lote labeke damda Kenny from Columbus Ohio, Georgia and bain gumbe damda Alane from SeaTac Washington coming from Sacramento Amlel Chardi Glamalap damda Lisiana damda Kenny Grand Glamalap peke Ashloman anakilin pe da kalaman Nebelisi Isaac damdal Charlie from Alaska damdal Sulerin Ratni Tigin Bolin Alawa na siubos kaywan neki da kabeluman tigin isulik lamalap peki may fakwam suposak nga padin wikom beke from Damlel Lambert Jackson lamalap do benasum damdal pero si Thompson kaksin kat lamalap ke may fakpeluman suposak nga biksiwias nga damdal Shek Line and bain gom Akilin gumpen na email babayu na damdal full line from Lanai lamalap ka ashlosan tamlipan nga mapange Mwet matena akilin gem tawa kia in wikom na kemas ke screen na ngana kalem yela message si mam luti musingenge katfinde akshiwa sila ingena Masima ashkim dashne wangen pakum dalas na sinmetlasho. That's the bottom line of it. Masingem dawak from the top. Pastakyo in lohng masingakuye. El akola lulasho. Metta folok le lila me kadra tafung le ke ye angal sumla. Fakata idekle chiu vasing gatte ta aksyo shela. Fakata ten aksyo shekle siete slonika le me gostongol dolu. Kamamay inen yak in liye nga. May chat room lan basta nga. Mekat na samsam kuna. May kat siya kaya kakmasay lang nga. Kung ni siya problem kaya lulasyo, kat falan kaya atelan boy scout ba nga. Kat chile Mwet na ki finshoa, kat chile na ki kapaslas na siya losa. Pwede, Mwet makat kan control iya. Para kat kuflar alam mapay iya. Bakat trope ke arwal nga. Kat 40 Mwet nga. Kung saman na ki orek ki lutut na ki spiritual theology lutut ngita na eldal so matakal nga yak weak. Inora lamang eh. Nakataka na Auliyak na malutut siya nga mapang malutut wangan historical context wangan literary context ekat kasyuk mo itayin desalal kang siya yakshiwa siya mga masinga taka yeshiwa itnal tolo na misingi nakate sham-sham kun it start from the top coming down katsak lalagila like ofos sila nevesemngi
Katsak lalagala, la sok lanin singingi. Katesho pui vagarik mo. Ifo kalal sa tauyak, lalaw kita taksiya. El parela makuneki, piksukulal ki saflaniya. Pantol fuku. Rek makin wisyan sa ngaramanen, pastel tan makital takangan. Umliak lalfun makatarang malan katal malala. Mga na sign niya mga para kung saan ki fundraising mga. Ngemit siya si Lusmet nga fundraise. Pele cash. Pele cash si Lus Mass, Rowney and Mrs. nga. Siya katame la uniform pa kakaden makina. Akat man kan la katingat la lima si Josiah man nga. Kat falil ki gaslan gata. Na paret pangon kat ke fasting at siya nagalonggo siya humble yourself before the Lord. Humble yourself before the word. Na lang in light, ke kum long gaslan gata. Na kum shift ingin aliki. Men weak taria, should be weak meta, kat na sham kun na temple siya Follow, repair spiritual life loman, mulingan loman. Fanta sidel rukne som tule ke podium mo kumakulaan. Kumli ke matken na party na mo pause ta ko ke pisin ke. Len loma. Nakia gitari. Ngata ka usi mga orekmakin Kumli umsam good. Maya so sisik mama Kumli masam na pala ka din focus na pa ki manos men pangit temple singim men ngaten na karangan. Parang fact na siya metarang hindi longyo sas kung Kumutya matara kain si mga sun Ngautyak pangon na mo akola. Wey ngarek ma UPS pangamolikan mga Mama makila nagpagitan ras kundu mela tepa na akfangi kumle ko moli kumle. Kui kuin lakak mo fun about patatyang na kaya. Kadang shift na kaya spiritual. Gayan mo ita pa na fashion dan ni nalalasom na iya. Amoy kola pam tangyang wis misingeng Kadak forsiak masingem singi. Araki kaskasakla Josiah selik nuknuk lalan. Pafakla ki Tohkosrah long ki ridiak bukshe. El force nga ke selik nuknuk lala. Sign singan pa kumakalimingan na malipan. It's a sign of humility. Atako na si Rakalimi ki fastingalya si mamriti Auliyak si akpusiselye kom mutuk. Seya nuknuk lom tung kom lohng la akola kalyei Jerusalem. Mwet tawe. Na mekalmen faksing ki kwaksiloma la. Katilista mo lalalan de liye elyang Skilimasing Bangan. Ilang ngay fara and Jerusalem in siye may aksangeng na sin Mwet in liye. Nangakom din na lima singan. Taas makadilikas sabi na si kum ka din liye. Elikas na kais ka to. Agat siya nga liye. Umni mola Josiah kung fakta ye alkos aklin ya kitari. Nakarakat liye ki fasak singal ya singita na Auliyak si parskengen akpusiselye si parskengen. Mesi masikyak ki Sam mamngal siya pasingalit ko siya. Contrite art siya. Bangan liye. Bangan o yasi fan nama di kadil kalyei David sans consequence ki san sila na sil patsipa salala sila na sil Uriah. El kalyei sa talik simit na dal da kalang pakutin nan kat ki pwede ka Auliyak flok na rola. Il sang talik sinadal dal dokwata na pa Solomon. Si malalmit matimit ka siya bimita.
Nara tender heart, humble tenderness si patagal kat aklin matagangan. Pakalim ya ke fasingal si mamritia. Ke Tohkosrah longel rit buksye. El forskninga ke selik nuknuk lala. Penitence lalabangan, responsiveness lalabangan. Narok, ngay sam malutuchi nga lewo mayen ngamda away ki vacation sila ka. Pange malutuchi masamanya ka. Para takay ki Luhn tolngulakos fatungodit kasmo koma Auliyak akpusiselye kumyamatak na masena. Kum selik tukluman tung ki lohng mga akola na ra. Kumetang singe kung finsom na mas misya kumekan lohng tanga kung kapen lohng triki read message kitang niya. Si tangan ang tangkat katanayin kaskasak. Na kume sukla mulan matsima tangan talte na oral na sin matsima mtulangan. Kaskasak sila kaya kata entana anay entana content. Ilorela. Na parang nga kat hindi na ki response nga masya kaya kimit nga pa chroniclers nga academy nga pa Auliyak akpusiselye ko. Humble to the word. Kadinte, don't respond to the word with artness of heart. Kadin tender. Nakifaklal James sa ilang kimahingi sislay la fok na kaywa orekmakin na kaywa. Ko sinakpusiselye ko was na singkat. Iska smile akien siya siya ekain muli ko wasle. Self-heartedness singen ilapen na muta lang si dutiya ki meto singal dolu. Na kachanang ki soil, kaya fertilized soil nga. Na pamakil fak ki makakos lungul mo tasakta. Katameta oana futema patati fin fok wo. Na fin pa na cash musingi ki kat lohng masumanyak nga. Na pafakla ilos lohng Kahs ace. Sus fako katapel tolngol, katapel ongol, katapel siyofo. Na masinge pachusayael me akalim ki bel sina may lohng Kahs nga ki ikekla na sila. Kaya kasak mga ngamdal di samram good. Na pa ilak ilde fak mga na ilak kalim ki oralala. Ilara ki humbleness, submissiveness lagi. Pa Aisya fak si penalala siya ki sa taon mo luofos luol fak mo nga na paurela felo yiningi nga na phone ngayon siya o siya lo siya insi pa si sel siya Auliyak ilo siya sangang siya ako siya na pangay ka sin sham penala chusaya pa ninyak ngi pa sikyak ki oyan Auliyak pa si sel singi na masi toko makatindi ki malututsi nga na ki pesil susaya el ace kas nga ikeklein siyal na lohng ki maritsi nga ki lotela el silaklakin sukigas nga para kataka akademiyak na siya ki singal tolu singan na el sapla na siya el kaya metol pangan di kaman singan insom sa paema, may tigas ma eljanam gungan. Helkaya, Ikam, Salvan, Mikaya, Akpor. Napa sube kalngiyak sila makumtaka saman naki prophetess singan. El den na siya singan na flokan na ligiya ke shelfa. Metilimet na lame katara ki payapal nata siya. Kumli, ngariti ma si fakla kung finli Mwet si payapal natalanil anan forot-roti ananale may makumli si payapal di ko na kumitala Mwet singan matrit payapal si payapal natalan forot-roto nasak tail elokaya kaya kaslan gat nara chosayal te nashkat puksingan folokan lang ke shelf you recognize the gravity of its message.
Dahil kinakatayaki. Pangan na pa iki, ay pa nakimatayan siya fact na siya Filipe. Ngayon ta, fakafin buwangan mo takatayan na sik. Mekamen si masamsam kunyak ki metolong lalkos, asing lalkos, som fakakas. Na isikial el takape, efine meta sa lohng, kung fact na fact. Kung people sowing the seed, insang finsaksingen. Na pa utaka ulta elenda ko, akalimbi. Nasiltala, liye wangan na pa finsaklala. Judgment is at hand. Si fan na judgment siya at liye kiya, makimatlalal fungi siya chosaya. Ki responsiveness lala, aro ananas posi inde sa orekmakin, napatalik natin nga takatuk natin, expedite ya ki si pen makulukilos rela. Den si ven napakanak love kielo siya. Narataka na si kuminsiyakla, ko file ka din lutimangan na siwas ko insiyo may na folk siya sumanyak mo kanyo kuya kifutesi kaya. Do you have a teachable spirit? Kakum syuk na pa ni talame kalmen gaslan ka at kakum taka na in wangan makuminara podcast si bangay. May gaslan ka tekain taka syun kat flok na yun pusye. Pero si gaslan ka tatako na el taka fact ma blessings ma taka na ki Deuteronomy sa palong lalkos first sinig singa lakos kat fin mata ki makadel sap kuna main siwo ba taske. Whereas sapta long lalkos first singa limikos ki long lalkos at on lalkos selnga patamli di pal sambam kune. Na panang selnga ngayon, hindi ka nasikumla when someone ditches the warning in it, do not get mad at them or reject them. Humbly repent, seek mercy. Nga messenger siya na, matikas kiyawi, matilak siya ula ka, ingan kan lang ata kasam-sam mga kuminesmakle. Na kung feel siya long, turn it off. When nga ta ka in fact, makaslan ka ta fact. Ma fact na sila malilipan masing Kung ni problem sila smit ko siya, kat wiwi Mwet, kat ayen siya. Nara kat kufla fact lang masiwas pa iya. Nara kat kina, kanaus na, oye kima, nga fact na sila. Kung wiwi siya, ngat liye masikyak na sinsisa siya. El tuluti, siya ulo mapange. Ilang pi siya ulo ko. Siya ulo ka pange. Pamda luti kasan katang Mayamat kong fact nga. Siya kmawi yan. Nara, kung saan mo kayo na ay siya, siya Auliyak-2 kalutikom, kay Sikial, ka Paul, kamatamalutute, katash ke church chingena. Na panang, kung fin etaka wikat, kung som wilong met luti ka, som nagyalo uspapal na tun. Pero si del luti kung ta fact check, di lang madal sa mga nan, align ke kaslan God. Pinti gashes as fast as you can, chuk mo loman. Na pa na nga malutut siya nga value kaya layok na pa Nakat finloyan na ki masya-flash si matagagi message siya nga kat kanli humble pleasantness God il honor al Josiah na il relieve ilya judgment ki lifetime lala. Na pangan si Besira samanyak na siya kasam siya mo asing ganik Luhn. Insiya Mwet siya, kaya pa-fashion Bible met kuluk, kaukuin ganiklan met sa tao. Kamataan maston Mwet siya, aksak yakat. Ailingan kin masaplan limkat, ail nan ka kaya kilin fong,
11 na suko siak jokisiskenin fel. Jesus fako lein pella. Shake tiena paula. Mana kay wailer fa kap. Na kung flok na langan kay mamakatraman kay lisikiel ki kofin moule. Nakatsum na kay masisayang Mwet kulu kay los tie oingi. Ay los wana kulun wit ma enga ukla. Kay maingi mwet kulu kay los tie ka inanan ka. Kamat satain walilan mwet siwas. The lemkat elitain ganiklan mwet siwas. And ganiklan mwet kulu tawangan. Ara, Kahs nga ka inakas makanyakat. Kadinita la makadil sap kuna. May usi richness like spiritual blessing kat matakikasan kata. Para in fact, when siya ulos siya wangan matalos, siya mo fall na kimasaplan lemkat. In siya ulos siya fash kimasaplal, siya aksul kin siya los na phone. Ilos siya na ramakulo, ilos fash fall na kimalang silang lemkat. Lemkat, siya tari masaplong. Akum sap kunda kuminaro na akos. Siyok ngan kanaro na aru in liyang malitilom. Ngafin liyang masaplom na kayo nga tiyak makinyaya. Kaya nga lut ke nanan kasiwaslom nga fa kaksyakin kong kinsinesnes. Nga fa akos masaplom. Nimet sisyele. Naran kasyakat kadin ni pride shuk. Brian kasyakat. Layla persentang lak na shumin shun kom lemkat. Sitak na si oana kom daw layla. Porong upray lak. Molyale. Pal na kayo layla lom. Nga fa kaksyakin kom. Pele na kayo. Mayan kom lutiya kay masaplom. Nga fa ongyakin masaplom. Mayan masaplom si was. Akola pel na kayo ang kasya. The ngasulelan fast tukun masaplom. Olem kat, makina is kasasum in molyale. Makona kinganin masaplom, lelangain moul, the ngafakain kaskaskin kom. Kaksyakin kom. Lela ta malutilom in kasaya, ngani kanyalan fa fashish lagwana sa ko siptale. Kimaingi, fasha esukya but kalansap kom may ngatiya na plesha masaplo ulo malap na sinkat king akain bolal tamlipan ingkan tafula malutut na yok shipeshing katin matawak mising folok na kaslan ka kowos masya fong yak kisam lak ki mga faka te pangilya lak makimeten mo ule we met ANC mga ni material na siya. Mga siya nga taka kaya, met ke maule falok na ikastan ka. Nga taka as a messenger will damlipan, point yun kas na rin Jesus. Mga kastan mga kan kasa kaya kulamala. Di ba, belan siya? Ngan we met ko try na gawain, si persu kaksin kat kaya, met klansap na aru siya nga lutu chiltikin tres kalin pel na kayo masi meto rasko long yang asang aklu evin ko steliti la ngel ta reference na pa pala manil ta la pang masi mai actual sigat metlal funya akai kat kai share atlan bet na wane ke pel chinga gat true kaksakin ka kat kulo malap ke mai kyak na share ka sin na flock yang funyang na ke ma pailan kat magain komne mol silar ngai we are to be transformed. Kadin sanctified, kadin me become like Jesus in every aspects of our life. The kaslan God, or malan nganing God kay simet lad funya makay na pa usi masing kat tisi betapal la ukay malan fel. Kat somnget liye mai set ka fintra klarja pa simleke me kas mo lal wala na si mai takang pangay mak akwaki Peter chmon ke lata lang fintra sima el sangak kaya metlal fung di buya lingan into na ka pawala na sigat nta sano takang. Now as we wait, kat sang kaslan kat magkaya nain aksasiyan na clash.
transform us ke orekmalan nganin kat ngon lan kat pa na nashin kat mangan na fon nan shit kya kana ra shit bana kisentia ka pa mana pa sila ka disusta kya ngan kat we need to get right with that when masing mo kana pa usya mo ching sisa sila kang ne ke na shi by susta kya ngan kat elde ka niya na ke Tohkosrah lan kat na meshe sangra na masing na ki siya balala fung faith alone in Jesus Christ. Na mata ka liye tana tikinal ta kanle wishe punchline yan tana Auliyak-2. Pangan full Auliyak lalal fung. Full Auliyak lalal fung in Jesus Christ. Now, with that said, kada ta ka nag-program kalyei ako lo malap ke katayan na wo ma ta ka nakayagat kay siya. Tigin na ta ka Rela pe akalan aulkat la akalin matlasne na rela proin shukaksikin kat ke fashion class fin shaka pagat ka na gospel laluk pa ta nge saptalong lakus kata ka na etangal pe na week na phone chinge kaslan kat pa week na phone chinge malam na phone chinge pa me kat lash mas matal our God and the Holy Scripture. Pang sibana kaye sisin siye kulo kaksakin katla chan na kayo kulo malap ke kasmula. Interest kal daw sut pala kung daga akalin kalyei program ko alular. Domalab ngan we kom aklen metlash ngai fagat fasalik na fagat siskonin sang aksafila Kulo faksikin kat kikatagan ni kilusya singay tamlipan as always nakipkanak loman kangayak due diligence loman alena yokshipen na sirin karikat ngan silben apkalwanila ngakom te akot na kushay madurek mansin mo ito kadakot ne in kashaw ang Jerusalem sa siya ashweyo Solomon el fakmo malishong ten na ba si sarangale adamen nga tukov in faklakala Aina ki magastan gata fakit te Mwet pa mulyale ko magat cash na ron Jesus ki ma kasalak kalemia fin kum te kalem ki masi som proiket inikekla na panangara yok na pash begadin daka men pat fin liye masi katash kem singenge katash ki explosiveness lan information age misinge wana met kan kya begat misinge mayen kat kaben si pish-pish na ke mayawot siya menge ngatang di siya ulasya talik na ta siya pas matakan kya begat misinge takatakan kya payakle fin kat mata tu fin kaslan kat pelsin ay yen siya singe tako nage makatash ke nakat mukikuin wiwi mo tekuluk ka din lang si siya ta fin pa tamalipan mal lang singa lila nga fale alfukla nan falfalin mises si paila lang si pala flelangan sumno ke mo te pangen ele kapun po yawi kale ora na si oyan aspel ya si makade palaki mo ulasyo ilya singen pa katenay kestan siyas Mwet kan fak mamana siyas katiga number kumpinsom na airport orekmakin hospitality orekmakin hospital orekmakin hotel orekmakin as a transporter orekmakin UPS orekmakin kainin human services kumpinsom na airport ka hotel nga alipos na Tohkosrah kasha timen mo kay fan na padel kaya na even directly dala som siu court da suya mo ito anyways nga fakin na kela masilan kat nga si pressure nga ta kasamram kun additives magat mo ito tangon mo katin na naro nakat face mo mapatpat kat mataki makastan ka ta fak siye koren sapta si vasingalit course polil tako in fact kipeng mo sing ildet kan baptize mo lalal fung in Jesus Christ mo kay fan na kumkan mole
Wangan Jesus Christ plus. Na finash mo fact na yung kumenan peptides tege ko families mo mabat-bat machingan el kikiya. Kumgan som peptides le kumin lang si. Tatepay mo li kumle. Fin mo si mo kumin ta siya was ngol ki maluman na ki Mormon sa kalyei. Sang mani singa sa perkerano. Mga man si Levites. Nemata si tenero lulal. Sang pakasing shopo. Lieten tain nanak or kom steward ifal na ke. Mwet siya was ngol sin Mwet. Mga sin Levites pamangan. Fin Mwet si mo min demopik. Alyo na kesete. Jesus Christ in mo, I am the Lord of Sabbath. Kung Sabbath kilin na kayo. Katalo na kishenri kisben Jesus in mulyak kishenri. Malan mo choose palo kisete. Kadin na ka akalimin sin mo itala. Katash ki church age. Masima din ay kekta na silten nila. Pai kekta chonil da kay kesta ki revelation ni may korsngi. Na paana nga fakkerom singa alfasya ma kumfin fakka klemdolek la Jesus Christ pa win kulo si fanan din kata elmi siya Auliyak-2 nantolo fin kom lalal fung ike Jesus Christ kom fawi a small wangan Jesus Christ plus Mwet siya el tripyak min saksinga el dena minte yak kelyei in gefunte Kalipetok le. El dena sang sita fotolo. El dena wi alin buen stepe. El dena wi siya. Folok na rin Jesus Christ. Malala, malala. Mga kuneyak ne. Katman ka nala, at mga siya ka din ang focus kaya pa maula siya. Katsuang, mama kat mga daralan ka, kat wente ishim, taktor kas-kaskin. Kadesyong napako, nagipakitla siya. In our shuklasyan ganegat kalkati. Kaya na kan lohng gimalan kata el malala. My yoke is light. Kadinte likiya burden fin Mweta. Nakatte likiya guilt feeling na sin Mweta. Matsisiyak siya nga. Thank you manel na wiwisya. Nga tinasangel wiwisya. Angkin la wisya siya nga makinayak niya. Siya 1975. Ngason ako nakipay pala. Takumfin lang siya kumara. Ngasyuk lame askipay pala. Fangafaske. Siya kanek Trump siya nga. Mata kayo ulit ng tani kasha. Dahil pantak ni mga. Fin mga kataramalan ka at katfash namin. Kamasing aki kanaus lao pa. Ang siya nga. Finwangan ki pa pala katero. Finash ki akatisla. Pakat ngalal himukat nda ki matang. Shofel taklal ki pa pala. Spiritual mana yok singay takle. Langas yan masamasla. Ininflokla na ki piplia. Masamasla singay maholi siya. Minash pe panakrevi mawrikle. Nakadin nakadnal na pif suksin la megatramon. Aklon jingat kaya taga nakilusya singa anak siya fila lak na siwosan. Met sa siya batagange anaklin kom tigin makil alal fi mamuikat ulo la kom yorek. Anjun ta naklin kom kita kaluman damdal Luciana. Ulo ke interaction ma tagange. Ke mga fact ng artifact mo din wiyale ke kami mga fact lagi siya nga convicted ke mga fact nga ito ke nga longyo rasko nga valen mi siya abaktasin ka sisi chance ang lap ang nagka-fact mapayag si was mamata siyang ang todin fact ko tamla Samuel nga nakilan kom kula malap kita kaluman ang lipan kum di matlash bat ka kum ka ndal your likan uchak mo Ujak na kaya audio. Kumasya kaya audio. Kulang manlap. Paman Samuel, kulang manlap. And Nelus, Kusanglan Ministry, Kusanglan Ministry, pa kung makalamingan, kulang manlap. Kalfak na metigin, sisaglo.
tamdal si wiyak nge na tayo na kingasigel bang yung trees na Louisiana antayin ko now kaya siya pe ma Emma Shelton lamalap kaksigin gat ki di ko miyak pem singiya kulo kasi nga wiwi Mwet daw Starshak sila maliban ng awalak menang ayal taga ni dalagasa mga inen kaya pa lan si wasos men na vak manasit dikin dapong nagimasing nelu sila le maka din na interaction kadin na interaction manchu masingan community kalyei ngan lala liye kalbangan ang alibe ngan community amen confinte ngan community might as well go back to the military enan da kaya nga nakilti luman namlel isok lamalap kita kaluman isok tamlel Sacramento Jova Shama mekasi kumsiya tamlel liban askasi be Yahweh bange bangan mena Ramadan Yahweh Jehovah bangan kasi magma itak le na Yahweh singan wan alle kalam sin miti prungan na shish mishenge Jehovah in the English translation anta if I itak le kina word kasna if I itak le kulo mo bashben fine wangin ma kadeda ko na kalyei in seya ma inen ka yana inen ka kadina na mama pang at ka na shishke kulo Nabda Rose ka nakalin kumpe glamalap ki Rose David David glamalap na Luciana Albert nakalin kumpe tamdahil Kenya ila tamdahil Columbus Georgia ba Georgia okay ay glamalap ban mga faksaya glamalap tamaliban damdalan ni from CDEC mga glamalap wait kumsinga me get on a rabbit trail tamlel Herman bangan Sacramento glamalap tamdal si wias nga never lagason na ocean chill nga happy birthday ba na siyang Kenya kabat nila siya kal happy birthday damdal glamalap nasmat ki composer na pamut jardi Nepelise from Nepelise elas kalingin na pangan tamdal Charlie Columbus mga kal na Alaska Mechularin Pauline Jack lanay strong lanay strong Aletari la sila ke fashion silas na wea tamdal Yuli Maui pinsakan sunan Maui lamalap ngasom na wea aluwea tamlel Lambert Jackson Lambert duo tamdal Pedro C. Thompson Alabama Lambert kumarsya hani kin Lambert last Carolina last ngan Seattle bangan now su kolas bangan glamalap Naimel Tamla Lupert Seattle na damdal fulay bangai mata ko kadinte Pilesha kulo Kuya strong bangai glamalap tamlel Naulipan bangai me matma wikat kilam singya kulo kaksa kanalos na kayo ako naki may kafanyak dito Luke kadata ki ba ta karela to diligence slash nga Luke long lakos okay fos long me gosting ton ng lu well lamalap fin alang silan kat kumeta ka place ka di kimasingan Kaslan God mo clean siya Nalitak lalaan, misingi. God's word touches the heart. Now,
Abangan kata tengah nak nu gospel dan na cast lang ka tapen. Panang The missing Ano kat vinte kain the go with constride art missing kat kain di masil tungan. kulo Taxi eh kulo. naro lo malap ki kada taga ki na tamdal si wish nge bataga shaflange Wange mit mo asha kade kalyei ke pelsinge na kalyei ki pray mamlipan masut Kulo nasyum malap tigin. na kalyei ki pelsinge na sisko nge insang awie dalin siya sa ron ko nga ora tamlipan longkem dawa ki nga ansi kadin dipsalabe Ya mas met cars we got broiler ke pelche fashion singe na manas. Pwede pray ilo malap ni simkat papa ke pang si makom sinasish ki pelsinge trial line ministry inka in daka in sham kun mama kat wuklel kun mama kat sham kun maing yokshipe kadin ka in daka inka nakkalemi maten mold lela kadin teora immaturity lasha in the taka metliki responsibility lasha in fact ke kastan gat islan jevolet lash Estano nakashngaklas, insie kuslas, kana sie insie mai ikus kadinkain palana pa insie wuke kaslom. Kat papa, kat taka fake ke kaslom, men kat kan palama kom, or kat convicted ke maulas. Kulo malap na siyum, Nekuluk maulasha. Ako makkalimi pakoten long. Kotayan na wensanante sima. Kasas na yuro. Kula malap. Kata smaklen ko na ekla. Wanginen siya kat konsum na we. Kaslo mo ke fan na bakat na kay. Akswasikat le. Kasikat. Kadingan pasiselye. Inkain lotela ke kaslom. Kakat lagi kaslom. Kadintufin kaslom. Panang kifasha di klas ki pelsinge nakmanas losyen vulwas kinuktugin maunlom ekat lang si fakulom malap lakom isyungyangan madalomin kat rakat kifasha di klasha kadin kain palakalenglom pakotenlom sisinsilan ngan dalomin wikat karangan kat inem katak kuloimen namalap Kulo ke broyan kulo broilan met na kayo kulo tigin. Namalap nga Once ko nga kat longin tuta nga sipa ushin aksha fila. Kulo malap tigin. Man ka na lang algeya once ko ngaran jume ta nga pa ushin na sum dito nga Met cars we once ko matigin la ushin nga. once ko nga mas wala lagi kafufulan belo Shikshigeni Mislay na naglog Doshogosh layan musi Makuneki manando Mainidiwa Akfududo yeye na sinaylo Masaklat na simpleng Insangeng lang Mawawayakpak na liye May tewa mo na kadugin May neopewa